อิงเด้งกิทอมมันจะเพรสคลับกรุงชิงไซไหมกังนี้การลีตังจันทรารองหางอภันอัปรันการมูดบังทุกโรเมนิงฮีอังจอกเกอร์อาริเด้งกะชิงนังกับปะพีฮูบอันปัตตาเมฆาลายเป็นอาหอยกิได้อัมเรง MEC อภัน EM อังหอยกินังสอบHumri ignon ding is stora long humri ignon nang litum long igji school bag school keng open dang lok kilang mi sen keng op bag pen cheng lok kapre hormu long pon igji ka humri nang jia dim lake rongagora center rongagora karbiang long kulat kang puapor ada porphai narke pen porphai troksi ra chitim an ingpuji Klarda Kachini Jiapan 9394691358 Bangsua number long Humri Lote Long Igji Kardom Pinia da Birta ang tonpen chethanam senang Kedam tang vosik ni phaing koraner kebarni ada porphai kresia por malompen manja press club amithanga sai hemalong ingdeng ke thom krungching sai mai kang nipon Chithan dami manja press club ke sengcheng lake kedam tang aningkan suri hinira inkoraisi Phai kunia cheklo ni phai inkora ki thomarni manja ketel farmalong si sengponlo halabang so hut mai phwarpu dilip hanse phansi chedon sarpen tekponlo bonsitami la solong alangli hanse bang mithanga sai kachiklem kang ar plir ajok mai phwarpu pen pasun ponsi uthot abarim kongchun bang mongol sing intia phansi chedon sarpen mai phwarpu tekponthulo kongchun bang probison kro dun mai phu amirson be indrajit teron Rap Chunbang, Joy Singh Senak, Pradip Rongpar, Dihin Rimbang, Elvin Timung, Joneson Rongpi, Momita Timungpi. Lapen penang ana tumapan arpu pek ponsi kevang jilangan ni mesen pen keklem ke dam jiapan chingwai ponlo. Lapen rong robarlo kisung ke boy do analong kachirap pito dun jiapan un anpen ar Japon poputa bang so maya long maipu Mongol singing tia hinpen than pachini pon. Bangke third executive kangli amai pedo pono tasela bangso third executive amai kangni along ke tum dak son surya lam chingwai pen ke dam tang ko ma ke klem nam nang ji la bangso ke public nam de thek ke public nam tong the an non putho public nam ji phasi pini chingwai chi sa pono tase lan parda ako ke dam tang hot ke president arpu ka do che back et long sitame president abang silent do banglo alangli kopi aning koi potong ni to ma bangso manda press club a members lo ala pan kita nang rong lo ni la bang chi da Sita melang li funding ko dam la pugali alang li ta pinya side ko kai po amasi ni tum link play ina rang lo ke foundation data port an le bom lo abala masi ni tu kidam tan 22 arni second executive pang ni lo hala so si ni tum chingwai lo je ili tum la president cabinet president salad pen ke kamiclaim ke chok chelo pen ke kamiclaim ke lapon ki claim dam nang jilong pen ke claim dam mune det po la pen pine kisung ke bolong satame kachirap men kachirap pon thekeda po pola so members to ben la bang so alam thewan lo wan pe si ilitum hala bang sorni machi litum arpu bang president la pen secretary la pen ke public nang jilong litum lar pon lo News Desk report Karbin Long Live Kedam tang apor hud inut arlengesar kalitang chandra rong hangaphan ke theng ke chokpen apran ke endet abangphu romening hi raikom sai khiatum neb ingnang si Hamren police station along case number 10/2022-448/506/302 IPC pabonsi hem kang samalong ke bengpon Kedam tang wo signify inquiry sia jo por phai kebra chitim apor malom romen in hi pen kalitang chandra rong hang ahem anghap turdam plin pen ajir kacha ani damalong lam thama ka ching thora jok ningkan trok sikep ata ke pleng abangphu kalitang chandra rong hang aphan ki chok ke theng he marlo pen angtan wandet si pathi te kang lotlo kisara por hut anparta ajo jirlo apor ke dam pen manghu mangram pen romen in hi ariding apran dam nang ko apran kar mudet abangphu Alam the karjulong pen amat Hamren osi kintu patha ka tu kalitang chandra rong hang hem palidang lo sidame ke theng ke chok akam ka chomatha ka che phere ajok ahem che osi ajo je lo por ka ji ang jok ke era tum joy pen kini chimit ne pin ten ajok
Kidam tang wosik ni phaing kora troxia jo kuching joy sing a hemalong ngep ingnang damsi Hamran police station along case number 10/2022/448/506/302 IPC pabonsi Hamran district jail along ke bengdam je aphan angjok ke era tumpen thon damlo Non Hamran police station OC Pintu Pathak pen alam the Arju Sinha হামনা থানার অন্তর্গত নকতেলান গাঁৱত এটা মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছে এজন 35 বছৰীয়া বৃদ্ধ চন্দ্ৰ ৰমহাং বুলি মানুহ এজনক একেই গাঁৱৰে ৰমেন ইনি বুলি 25 বছৰীয়া যুৱক এজনে ৰাতি ঘৰৰ পৰা টানি উলিয়াই আনি হত্যা কৰি পলাই আছে তো এই সংক্ৰান্তি হামনা থানাত এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে এইটো আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 448/506/302 IPC এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে আৰু আমি কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু আসামীজনে ইয়াক দুজনক হত্যা কৰি সি গাঁৱৰ পৰা পলাই আছিল তো আমি ইয়াক বিচাৰি আছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত চ'ৰ্চ এংগেজ কৰিছিলোঁ তো সেইমতে আমি যোৱাকালি এটা খবৰ পালোঁ যে উক্ত আসামীজনে বৈচলাংশ থানা আণ্ডাৰত এই আপোনাৰ ফচেংগাঁৱত মানুহ এঘৰত আত্মগোপন কৰি আছে Mình thấy chỉ nhìn đi, thấy cái bang về đó thì vàng phố phủ vô như này được có cho nó, para đam gì, rồi họ đã làm nên số mình đã làm kia hem, họ đã xí được rồi cái đó, chích luôn xí được. ตอนนั้นน่ะโซคตนาโพลอกกับพี่นางเลยกบพี่ลอกกับเจนี่ล่ะโซกับเจพูอีลอกอันลัมเทก Nhìn chỉ nhìn đi, họ làm nhìn gì, cái thế họ đã son ta hả, năng lý sức phục để có vàng này, quán xí vàng lo, là phản nữa, phải là như lý năng lý cái bằng, đẹp đi bằng, chúng ta đi con này. Hamran pen Daniel hi Karbiang long lai Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sona ki sopen ki jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chotakalisi pokso pokang kila keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Kidam tang ningkan pho por EM ang hoi kilong dunde a constituency amreng aphan non apurun EM ki piponji aputhak Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan birta hong jaya longpen amreng arat kachuningri Karbiang Long live atheng no along Rajchari Bharatiya Janata Party amreng constituency arat Karbiang Long Autonomous Council aphan non aphong kachuningri alam the kapaklang pon ison thedung abirta Purun hinia phong amreng constituency along Rajchari asong Bharatiya Janata Party mate BJP asong atiket pen rat kangwai pon iktang abang phi sang PMAC Rina terang pia phan EM anghoi non copy kason Bonda kidam tang ningkan pho BJP kachari ahut labangso constituency EM anghoi kilong dunde penajok constituency angkang akisung ko anma kapaching thur ponang jialong ki claim kidam pon katikuk abang dokoklo Bonta nona purun amreng arada tumpen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kupia sonlo kachuningri Bonta kaprekason kali donatup longle plang thomangkang kachoboche amreng arada tum ke hang kachuningri ponalam thelaki nona purun sang PMAC Rina terang pia phan EM anghoi pi bajer ponbek nang ko Karbiang Long Autonomous Council non kachari ponji CM Dr. Tuliram Ronghang kachuningri bang phoilo ningkan pho bang ke nilitum MEC chotlo nilitum EM long le la sing tum ke lost hepik la se nona bang ke hai pon thule tholo la se nona bang ke nilitum ani phantame executive member abang ke nilitum hanang pp pon vek nang ahok peralam jongsi langdam lo pulote sang PMAC Rina terang pia phan EM anghoi kipi ke pajer pon lake alangli jungjung aphan ke kali binong labang solam the kelong pon lake badong le wing salong ke hai ning karong choran isan rat pen ke chorabli nahut EM anghoi jongsi rada ke manga tengpen pachun pilo pulote ke pa phi hup katora thektik ahawar amreng arada tumaphan isi akang hon angthek lo pusi amreng arada tumpen jongpon
Abari Minority Board amai phu Agustin Hanse pen Karbi Anglong live athing no ke paklang pona sonsi Soarlo Mohila Morcha atung pen EM Anghoi Aparman Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Ninga Klong pen alam thela sonsi parno ponlo dam tang ning kan pho ke nilitum ke thang ta long dun de lo MC ki joy ason nak lo la si non ke bang thuji bang ke nilitum abaido rinate rang pi phan ke em nang pi pon vek nang pu basi sa tuliram sar aphanta la si chuning ri dun lo mohila hin kan Team Karbi Anglong athing no sang PMAC Rinate Rang Pia Phan Kopia Pot CEM Anghoi kinang sot Netum humusti serke bang bong pen ke amreng halo along halo kithen nai munir hong khat nen thumong nai lo pen polling station da ong nai lo la pen thu men bang ke nilitum hut pen hut ne khela pen hoi dai lok masi nilitum isi chumang pen kacharu ko cheng check ta la son du kok ti la si nilitum man bang yong si long lep don te nitum amreng long mang ka develop e bang kisung thet tan du News report Rong Bong Terang Karbi Anglong live Karbi Anglong District Youth Congress atum kedamtang wosik ni phaing kora ner keparni arni kangsam por phai plira achitim apor malompen diphu methanga sai hemalong akni padalam kia puthak government atum radaphan kachong thuyalam aputhak pherang kia mayalong pen ke kham khedun Det pia dangalong akni pat scheme aputhak kachi don dun de pen kachi songa sai padopon Lason si Karbi Anglong District Youth Congress atum pen tami bangso scheme along ning tang samsi chepaklang dun si pherang kia mai kangni pon Bangso Perangke amai KADYC amai phu Sukur Singh Kropen kaningje ponatengke bangso aknipat scheme lake army ke claim aning ke hanga bangso phansi selam ponlo la bangso aknipat scheme ningkan pli ana phansi warsai pipon chot la pen vorenga sai ki jutlo pulote tangka sita lakpho an longponji alang litu mabai nong pen ke thandun atangka si pipo army atum thang promotion ave doji seta aknipat po amen chelong ponpo la anchot lokusi alangli ningje pon Tinta force do lasi ek number lo army force navy force lapen air forces lasi Indian cabinet tame announce mo je la sari bosor recruitment la banke contractual posil pulo alang itum lake agnivir posil la so provisional long kumane dong si isi কিছু যোগ দুন মাতে কি ক্লেম দুন কাতুন তমে আলাম এতুম অপ্রয়োজন আসন সে ঠিক কম দেতে লাগে টোটালি লাসো সার্ভিস কে সারি বছর চত ইনক্লুডিং ট্রেনিং লগে পেন লাসে আলাম এতুম ইসি মানলি স্যালারি কি পাকলাং বন আপতেং পেন বলতে সরি থমকে পসি চেংবন কো আপেন কিজুর আন সরি প্লিক্যাপ আপেন আলাম এতুম লাসো সরি প্লিক্যাপ কিজুর পিপো আপেন কেবা আঙ্গু লাবাংকে লাখ কপি পো টাইম পে ইন নোট Soldier mandate penafi alang lituma live long kopi lo ke manala Jong siningkan plivet si sai ke claim long chodji pulote lake kopia boreng awar sai loputa arjupon ningkan pliang bong si training ta doji pulote ningkan ko ansi sai claim long jilang lasi bangso a scheme che en thu thetik ke che song bom ji puta therpon যিটো আপনি পল স্কিম আপুনি জানে যে জুন 14 যিটো মানে আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰব্লেম হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে আপোনালোকে দেখিছে ইভেন বিহাৰ হওক ইউপিত হওক গোটেই ট্ৰেইনবোৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনুত মানে একজন আৰ্মি হ'বলৈ মানে হ'লেও আপোনাৰ 2 ইয়াৰ্ছ মান লাগে তাৰ ফুলি একজন তেওঁ মানে এক্টিভ হ'বলৈ কেলে তাৰ ওপৰত ডিচিপ্লিন আছে ডিচিপ্লিনো হ'ব লাগিব লগতে তেওঁলোকে যদি এতিয়া 2-6 মাহ এতিয়া তেওঁ আছে যে 6 মাহ ভিতৰতে ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট কৰা হ'ব সেই 6 মাহ ভিতৰত তেওঁ কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিব একজন মানুহ যদি 6 মাহ ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যদি বৰ্ডাৰত পঠায় সেই মানুহটো সি আমাৰ আগে সি পাৰিব কাম কৰিব পাৰিব নে কিবা হ'ব সেইকাৰণে News report Karbi Anglong live Tangte pinia daw birta ke lapuan si kangton iglo